pagkanasin parsupuan na to. Ako na nikmat sa lagu-lagu. Hilan sin Allah subhanahu wa ta'ala kato niyo. Ay maun na to marayaw. Kapupun na to marayaw. At ipaton na to. Inang na to doon nakabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. At pagkas amoy tiyataran sin kakniya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ay na akong palugay, tukbal ko inabukanak. Masing-masing pa sila inilong sa nangangaddi at magawa na mga inikatantan amuan tuwing iyan nagkatok sin Rasul sallallahu alaihi wasallam tiap-tiap aon makawa sa pangaddian labi marayaw suway na to ikalatag magtuy-tuy ikabahagi at amuan tuwing pag-ipat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ng mga kasapatan niya hindi sila muy pabay nila pakanya buat malingkan ihatod nila kaya hatihan nila rin nga Rasul sallallahu alaihi wasallam pa mga kakasi nila amintay manghud nila pag-aakam na amoy iniintiyagaan sin sila amoy nakauna rin kato niyo amuray sabinin pagkanaran na to kajaman na to bihayaw insyaAllah subhanahu wa ta'ala rin ako magpalubay arin ang bupana at ilang kayat tuha hula araw nangangadji insyaAllah kung mga inay mga 2 tahun maus na sila inay insyaAllah ta'ala din ako magpalubay tukbal pinambukanak mayroon na buweng din kan Sheikh Abdullah dito yato al yatafaddal siyadatuhu mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jari niya mga jama'a beriman wilya kamusin Allah subhanahu wa ta'ala. Muna-muna bulansangan na mo ingin hawabaran sin kami. Latun matun kaniyo sin bulansang amuin madaran piagbubulansang katu taniyo sin mga kaulamaan sin kita niyo. Amo na insuway maaunin pagmabuga na to pa Allah subhanahu wa ta'ala at tiap-tiap waktu iban at tiap-tiap binaybayan. Sabab in pagmabuga pa Allah subhanahu wa ta'ala amo rin tiranan daan sabab hasupaya madawhat na tuin ulong iban rida sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nabang apabilin hambuk manon siya kya ulungan sarta kya ridaan na sin Allah subhanahu wa ta'ala. Way buli rapat in pasurun na siya sin Allah subhanahu wa ta'ala palom sin sulga niya. Narin na sabab yan mga palangungan sin kami hapag iman ngilya kamo sin Allah. Dain ha mga sifat sin mga manusia taga pagmabuga pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amo na in mga manusia madaran timutumtum pa Allah subhanahu wa ta'ala. Madaran amo in nagdidikir pa Allah subhanahu wa ta'ala. Madaran si masabot singan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Madaran na mamassa sin kallam sin Allah subhanahu wa ta'ala. Inyari hambuk din ang mga salagu-lagu sifat sin mga sila matan nagmamabuga pa Allah subhanahu wa ta'ala. Naray na sabab yan subay na to bilangon in ginhawabaran sin tiap-tiap din kato taniyo ang mga tumpukan sin mga manusia ini. Sabab wayruun na din ang mga pakaradyaan amo in mahinang sabab humayang dumayaw in kabuhi na to rendiha dunya labi luwa na in hasusungon sin kita niyo amon in adlaw akhirat in wat malaingkan subay kita niyo tumaytay rin doon uno pakaradyaan kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala iban lumayo ha mga pakaradyaan pianglangan sin Allah subhanahu wa ta'ala na in pagtumtum pa Allah subhanahu wa ta'ala hambuok din ha mga pakaradyaan amo in kabayaan sin Allah ta'ala kasusuban niya kasusuwakan ni rin doon ha mga ipon niya na rin ha sababyan bilangon na to biasin sambat na to bilangon na to in ginhawabaran na to atumpukan sin mga manusia madaran timutumtum pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi nga na to in pagtumtum pa Allah subhanahu wa ta'ala hambuok din ha mga tiranan hasupaya kita niyo parihalaun sin Allah subhanahu wa ta'ala.
Maana ba nga pabila parihalaon sin Allah Ta'ala, di kita niyo pasaran sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukun ka nagfarmanin Allah Subhanahu wa Ta'ala, fadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun. Iban panumtum kamukaku, halabay pag-ibadat pa Allah Subhanahu wa Ta'ala hakatunggal niya, halabay pagzikirkan niya, halabay pagbasa sing kalam niya, inyaon mahinang sabab tumtumun kita niyo sin Allah Ta'ala. Hati niya in kita niyo halawang pamarihala sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Butangan kita niyo sin Allah Ta'ala, amo in magjaga kato taniyo hakatan pakaradyaan sin kita niyo rendi ha dunya. Sadta inyaon hambuok din ng mga salaggo-laggo ibadat pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Damikian siyugpatan niya, washkuruli wala takfurun. Iban pagsyukur ka mukaku, sadta ayaw ka mo magkufur. Uno-uno na din hamang kani'mat-ni'matan dihil kanyo sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mapatot kato taniyo bilang amoy naggugulal taga pagmabuga pa Allah, naggugulal bariman tao parat saya pa Allah Subhanahu wa Ta'ala, in pagsyukuran na to in kani'mat-ni'matan dihil kato taniyo sin Allah Subhanahu wa Ta'ala manahot maaslag. Naon ingaton sin kita niyo, atat kala, bang aon din ha mga manusia madaran timutumtum pa Allah Subhanahu wa Ta'ala, na aon day sab din ha mga tumpukan sin mga manusia, in wala timutumtum, timataykod sila ha panawag-tawag sin Allah Ta'ala. Kaya ikuran nila in panawag-tawag sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin panawag-tawag hikahawon nila, dahin hakatigid luman mong pakasawahan, hikahawon nila dahin hasiksa sin apinarka jahannam, maun pasurga sin Allah Ta'ala. Sumagawa hasabab sin wala na kannal marayaw sin manusia. Iwan hasabab sin hambuok din ha mga sifat. Amuin maudu sin kita ni hadumi ni biidnillah Subhanahu wa Ta'ala. Hasabab sin sifat ini nanay kuriin ka matauran tumpukan sin mga manusia. Apag tumtum pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanda niya wala nila naparagbus in mga parkala pia wajib sin Allah Ta'ala. Wala nila natunay in kabayaan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat, amuin bukun siya matup, hipagsifat sin mga sila bariman pa Allah Ta'ala. Amo na in pagtawagun al-ghafla. In maana sin al-ghafla, amo na in parkala, mahinang sabab, manay kurikaw, hauno-uno parkala, dia akan sin Allah Ta'ala. Mahinang sabab, amuin manay kurikaw, ha mga parkala, pia wajib sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati niya kaligap. In manu siya mga pabila siya ligap, hambuk parkala, kalupahan niya in kaibanan pakaradyaan. Na mga pabilin manu siya naligap na haparkala pagdunya, naligap na hapakaradyaan, amuin tiyo-tiyo rin mahasil niya karayawan mumpa at mong paginhawabaran niya. Aun waktu pagkatinggalan niya na in mga pakaradyaan malagguin kamumfaatan kaniya. In manu siya mga pawila naligap na sin parkala pagdunya, nag-focus na sadya haparyasan dunya, pag main-main halaw man sin dunya, aun waktu sadta hakamatauran waktu kataykuran niya pag-ibadat pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kataykuran niya pagtumtum pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kataykuran niya in pagsyukur haka ni'mat-ni'matan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Narabi sin agi sin kita niyo bukun siya marayaw sifat, ipagsifat sin mga sila bariman. Sadta in Allah Subhanahu wa Ta'ala, madaran amuin sabot niya in mga tumpukan sin manusia ini halaw man sin Quran mahamulya. Sadta in pagsabot kanila sin Allah Ta'ala, bukun hatiranan amuin tiranan marayaw. Bukun hakabtangan marayaw. Bukun hapagsifat sin sifat marayaw. Tanda in mga manusia ligap. Ligap nalipa ka sila. Paryasan dunya sa tikuran nila yung pag-agama. Dahin ha mga sifat sin mga tao. Bardo sa pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. In parkala kaligap bang apawila amoy nalumo sinambuk manusia. Aparkala kaligap
mangdarahikan niya, tay amo intay kuran niya na inagamasin Allah Ta'ala. Mangdarahikan niya, ipanggaan-gaan, aagamasin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agun wayroon na halga kanya sin agama. Na mga pabili manu siya wayroon na halga kanyan agama, tiyay kuran niya nin pag-agama, na dalil sininuno, wala na siya, nagahangad hulat, sinsusungon ni'mat hirihil kanya sin Allah Ta'ala halom sin sulga. So, mayta, nagrida na siya sin pagdunya. At ima niya na, amunay niin kabuhi niya, amunay niin, uno-uno, amin mahasil niya rin, di hadun niya, mamarahin niya tukan niya. Tanda sin bihat, tanda sin in kiaw na sin mga mano si bihat to, naligap na sila paglawakan sin parkala pagdunya. Sa kialupahan nila na in maksud kapapanjari kanila sin Allah Ta'ala, amo rin mag-ibadat kanya katunggal niya, sabta in tungbas pusuon na to rin dito adlaw mahuli, amo rin sulga sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na nasabot sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, intungod pa mga manusia ligap, biya sin farman sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Sa bunal tuod si musuok na inwaktu, hipaghisab, hipagbista sin Allah Subhanahu wa Ta'ala pa mga sila manusia. Sumagawa in kamatauran din ha mga manusia in sila masiligap. Masiligap haparkala pagdunya, haparkala amuin kulang atawakan wayroon kamumfaatan kanila, hapagdunya nila labi luwa na hapag-akhirat nila, sa taing kiaunan nila miyamalling sila, nananay kuri sila panawag-tawag sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kakanalon sin tiap-tiap ting kato tanyo, inadlaw kiyamat magsusuok kato tanyo, sumagawa magsusung in waktu, magsusung isabing kaligap na to, aparkala pagdunya. Di na to tumtumun sin aun datud waktu dumatong, intay kuran na to ora in parkala ini, sarta umaluk da kita niyo, madto pa nagpapanjari kato tanyo Allah Subhanahu wa Ta'ala. Narain hasab yan, in parkala, amo in ghafla, parkala amo in kaligap, nang ibut-ngibut kato tanyon Allah Subhanahu wa Ta'ala sin ayaw na tuod bilangon in ginhawabaran na to ang mga manusia ini. Biya na sin farman sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, wala takum minal ghafilin. Iban ayaw bilangan in ginhawabaran mo rin ha mga tao ligap. Ligap haparkala amuin wayroon kamumfaatan kaniya. Labi luba na parkala hapag-akhirat niya, atin niya wayroon kamumfaatan din doon. Arin nasabyan aun din ha mga parkala siyabot kato tanyo sin mga ulama, din ha mga alamat pangilahan sinin manusia yaon, sininhang katao yaon siya halom ghafla, yaon si halawm amuin kaligap. Dahin ha mga nasabot si mga kaulamaan sin kita niyo, at takasulu anit ta'at wa qillatu dhikrillahi, wa min sifatil munafiqina annahum idha qamu ila as-salati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Dahin ha mga alamat pangilahan sinin manusia yan, halawm siya ghafla, halawm siya kaligap, amo na in mga manusia naglilisu-lisu, nagpapahil-pahil sin pagtaat pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naglilisu-lisu din doon ha pagtunay sin mga parkala pia wajib kanya sin Allah Ta'ala. Sambil mangdarahin paglisu-lisu niya yaon, mangdarahin pagpahil-pahil niya yaon, mau papanggaan-gaan sin ibadat pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sambil on waktu di niya kasayuhan, mahinang ito sabab, hikataykod niya na, din doon ha pag-agama. Amuin mahinang sabab, taykuran niya na yung pag-ibadat pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sa taing mga manusia ini, kulang dain pagtumtum nila pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabab ingatun sin kita niyo, intao, tagapangannal, amin madaranti mo tumtum pa Allah Subhanahu wa Ta'ala, in sila, wayroon din doon kaligap kanila sa mayta, madaran nila tiyutumtumin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na mga pamilya kaw madaran timutumtum pa Allah Subhanahu wa Ta'ala,
madaran mo tiyatali sin auntoy mga parkala suway mo hinangon piya wajib sin Allahu Ta'ala na inyat tu alamat sin wayruun kau naligap sin parkala pagdunya. Ampay mano siya kalupahan niyang pag-ibadat niya, kalupahan niyang pagsambahayang niya, kalupahan niya in pag-ibadat niya, kalupahan niyang pagdikir niya, kalupahan niyang pagbasa niya sin kalam sin Allahu Ta'ala, dalil sinin siya naligap. Na in parkala amuin manggaan-gaan, magliso-liso hapagtaat pag-ibadat pa Allah, iban amuin tiyo-tiyo rin pagtumtum niya pa Allahu Ta'ala din ha mga alamat pangilahan sin mga tao munafik. Biyan na sin farman sin Allahu Ta'ala nabasa sin kita niyo, wa idha qamu ila salati qamu kusala. In kiaunan sin mga sila munafik, mga pawila sila magsambahayang, tumindog sin pagsambahayang, nalilisuan sila. Kaya lulugusan hapag tunay sin pagsambahayang. In maksud nila tumunay sin mga ibadat, yuraunan nas. Magpakita-kita, magparungog-dungog sa dahamano siya. Asupaya sila mabansag, na yun sila nag-iibadat day sa makusog day sa mag-ibadat. Atin nila, iti maksud nila, magpakita-kita, magparungog-dungog, papagkahin nila mano siya. Sinin sila timutunay resab sin pag-ibadat. Sumagawa in hakikat, amuin yaon halom sin bigi jantong nila, yaon din doonin kakufur pa Allah subhanahu wa ta'ala. Yaon din doonin bungsi nila paakamasin Allah subhanahu wa ta'ala. Wala yadhkuruna Allah illa qalila. Sa taingkiaunan sin mga sila munafik, abang apabila sila magtumtum pa Allah subhanahu wa ta'ala, in manumtumi sila pa Allah ta'ala sin pagtumtum tiyo-tiyo da. Tinabo kung madaran. Abo kung madaran in pagtumtum nila pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang paing mga sila bariman, hatiyap-tiyap waktu niya, yaun siya timutumtum pa Allah subhanahu wa ta'ala. Madaran niya tiyutumtumin Allah subhanahu wa ta'ala. Sibura siya halong pag-ibadat atawa kan hagwa na sin pag-ibadat, yaun siya masi timutumtum panagpapanjarikan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Aray na sabyan, layuan na to in mga parkala sifat atawa kan alamat pangilahan sin mga manusia nang gaan-gaan sin pag-agama, nanay kuri sin pag-agama. Amoy na hinang sabab, kaya ligap nila rin doon aparkala pag-agama. Damikyan din ang mga alamat sin tauligap, amo na in al-ghaflatu an ta'allumil ilmi syar'i. Amo na in mga manusia ligap hapagpangadji atin niya taykuran nila in pagpangadji sin ilmu sin Allahu Ta'ala ilmu sara. Wayroon waktu nila di sila makawakwakto humati sin pag-agama. Giyagaan-gaan nila in waktu nila. Mataod pa in waktu nila haparkala paryasan dunya, pagmain-main ha dunya, dahin sin humati sin ilmu sin Allahu Ta'ala. Naingyari din ha mga alamat sin manusia ligap pag-agama. Dahin pa ha mga alamat sin mga manusia ligap, amo na in ligap hapagbasa sin Quran. Ligap hapagbasa sin kalam sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wala nila kiingatan in pagbasa sin kalam sin Allah ta'ala lunas sa lagbo-lagbo. Mangdihil lunas doon hanyawalihan sin kita niyo, doon hapangatayan sin kita niyo, damikyan din nun haginhawabaran na to. Banga pawila biyasa sa diungdungan na to marayaw in kalam sin Allah subhanahu wa ta'ala. Natanda sin kaligap nila, na di na sila magpakabasa sin Quran. Aun waktu in mushaf, in Quran na, doon halaw man simbay nila, biyaba kumbun na. Kaya kapu-kapu na rin doon ha, bubutangan sa deri pagbasahon. Tanda sin kaligap sin manusia. Wayroon na waktu nila amuin mamassamisan, amuk ayat, dua ayat, pamangahang pu ayat sin kalam sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sumagawa banga pabila haparkala pagdunya, haparkala amuin entertainment sa madsimbahasa, amo yan in kasuban sin manusia. Misan maubusin waktu niya rin doon na pagkitaan sin uno-uno na entertainment. Doon halaw man sin social media ha mga TV, bati-batian siya. Di siya makananam laul, di siya makananam liso. Sumagawa banga pabila maun na pagbasa sin Quran, pagdungog sin nasihat, pagdungog sin patumtum, lisuan na. Alam mahanda. Ang katulong dingog ko na ba ini? Aon waktu, umiyan pa in kaybanan, in kaybanan mga kaguruhan ni balik-balik na sa dyalong niya. Nakapilata na diungog.
Ati niya, tanda sin makaan na in pangatud nila pag-agama, na bihat to na sadya kanila. In patumtum sin Allah subhanahu wa ta'ala, labay rin doon na pagpatumtum sin kaguruhan, damikyan in pagbasa sin kalam sin Allah subhanahu wa ta'ala, giyagaan-gaan nila na. Na, inyari din ha mga alamat daysab, sin pagtawagon al-ghaflah, amo in parkala kaligap. Damikyan, din ha mga alamat sin al-ghaflah, amo na in al-ghaflatu anil adhkari allati tahfadhul insana min syayatinil insi wal jin. Amo na in kaligap hapag jikir pa Allahu Ta'ala, amo in mahinang sabab mamarihala kaniya dain hapanasat sin syaitan jin iwan syaitan manusia. Yaun na in lunas dihil sin Allahu Ta'ala. Mabaya ko maparihala dain hasasat sin syaitan, mawaya ko maparihala dain hakasusahan, mawaya ko maparihala hauno-uno na kasigpitan jumatu hakabuhi mo, yarin mga jijikiran lunas dihil sin Allahu Ta'ala. Sumagawa wayroon da waktu sin kita niyo, wayroon da waktu na to jumikir pa Allahu Ta'ala, wayroon da waktu na to tumumtum pa Allah subhanahu wa ta'ala. Harin hasabab yan din ha mga alamat sin ghafla, alamat sin parkala, amo in kaligap, di namisan kita niyo magjikir pa Allahu Ta'ala. Di namisan kita niyo tumumtum pa Allah subhanahu wa ta'ala. Damikyan din pa mga alamat sin parkala ghafla, amo na in istisgharul muharramati wat tahawunu biha. Amo na in gaan-gaanon na to na in mga parkala hiyaram sin Allahu Ta'ala. Magaan nin pangatud na to ha mga parkala hiyaram sin Allahu Ta'ala. Dain naman hinang haram, dain naman usaha haram, magaan nin pangatud sin manusia. Bila magaan nin pangatud sin manusia, maluhay niya na hinangon ni mga parkala yaon. Sarta, mahinang na normal, manormalize sa matsim bahasa. In paghinang sin haram, hapangatud niya sa mayta, magaan na. Nainyari din ha mga alamat sin kaligap, sin ghafla, yaon din nun ha manusia. In pangatud niya sin haram, sa pantun amuin, along niya, okay ra ba? Okay ra misal sila huminang, ay nakulong niya mag-judge sa tao. Ayaw nakulong niya manghukom ha tao, mga pabila na kahinang haram lah. Anda sin yaunin ghaflah, yaunin kaligap din doon kan niya, magaan na in pangatud niya sin hiyaram sin Allahu Ta'ala. Aun waktu mga pabila in manu siya makahinang sin haram, di na siya makagaus magpatumtum. Mga baitaan niya tuwan, in parkala ayan haram, in parkala ayan pianglangan sin sara, di na. Sa mayta, na-normalize na pangatud niya, magaan na yung pangatud niya mga parkala. Okay ra ba yan? Minsan sila naginang baya-baya nila na. Na in Muslim, papagkahini Muslim, mga pabila siya makakita hinang mungkar, hinang amin bukon marayaw, hinang haram na hinang simpagkahini Muslim, na mga pabila di niya kagausan, pagangan, sin lima niya, na pagangan niya sin kabtangan. At niya, patumtuman niya. Advisean niya, intay manghud niya Muslim. Na mga pabila nakakita ko parkala, haram, hinang sintay manghud mo Muslim. Di namisan ko makapatumtum kaniya. Aun waktu in makasusain, di namisan ko makananam amuin, tangian, hahinang niya yaon. Makaiyan ko, pasarin ni manusi. Ayun ako mag-judge kaniya. Hati niya, dalil sinin ikaw, wayroon na amuin, panghalga imuha akam. Magaan nin pangatod mo hiyaram sin Allahu Ta'ala. Amin matan bar iman pa Allahu Ta'ala. Hari niya nakagausan magpatumtum, in pangatayan niya magmungkir haparkala yaon. At niya napangatayan niya kaingatan yung parkala yaon hiyaram sin Allahu Ta'ala. Di siya magrida. Kakitaan niya intay manghud niya Muslim himinang sin haram. Bukun hakahalan sin duwaing mano si habaran niya. Aun waktu magpakahinang kau, din ha mga parkala, yang langan sin sara. Suway mo, advisean mo na mo ng ginhawabaran mo. Suway mo, patumtuman mo na mo ng ginhawabaran mo. Sabay ta, ingatun ta, in mga kakahinang sinduwaing mano siya. Mga pabila, wala da ko kiyawajiban kanila. Nari da ko asubuhon sin kakahinang nila. Sumagawa ikaw, asubuhon ko sin Allahu Ta'ala kakahinang mo. Iban ha mga manusia amuin mawajib, amuin suway mo, amuin yaon halawman mo. Pianasin maas, na aasubuhon siya sin Allahu Ta'ala kakahinang sin kaanakan niya. Bukon bima na lang min maas, okay ra, ina ko nag-iibadat, masave ko na yung baran ko, bahala na yung mga anak ko yan la.
In ikaw aasubuhon ko sin Allahu Ta'ala tungod pa kaanakan mo. Mga pabila, piyasaran mo in kaanakan mo na wayro na blame mo nila adlaw mahulibot malengkan ikaw ra. Sumagawa in maas na magpatumtuma kaanakan, pinturuhon ning kaanakan niya sin pag-agama. Pasupaya wayrong pagsusunan ni rin dito adlaw akhirat. Na mga pamila in parkala hiyaram sin Allahu Ta'ala magaan na hapangatod sin manusia satta in paghinang kanya bihat turahisab dalil sin manusia yan halom kalikap. Na inyat rin sa diha mga alamat pangilahan sin manusia halom kalikap. Na uno naman in mga sabab nasabot si mga kaulamaan sin kita niyo may maligap in manusia pag-agama. Ati niya makahinang nasadya simparkala pagduni wayron na paghinang sinagam wayron na pagtumtum wayron na pagtunay sin kapatot sinagama rin doon kanya panagnaan amo na in pagtawagon hubbud dunya. Ati niya 5 sana siya sin paryasan dunya bangin manusya banga pamila 5 sana aparkala kabuhianan pag main hindi halaw man sin dunya na in siya maligap na aparkala yon. Biyan sin farman sin Allah subhanahu wa ta'ala dharuhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amalu fasawfa ya'lamun. Aki sin Allah subhanahu wa ta'ala pasari na sila o kau rasul sin Allah ta'ala in mga sila kafir amin naligap magkaon mag-inom makan iban magpasaddap sin pagdunya nila iban mahinang niya to sabab amuin simub na sila sin parkala pagdunya. Simub na sila sin parkala pagdunya sa nalawa na rin doon yung pagtaat nila pa Allah subhanahu wa ta'ala na ingata pasawfa ya'lamun hasusungon kaingatan nila ra in mga parkala in yamin na hinang nila. At inakakitaan nila rin tungbas sin kakahinang nila rin dito adlaw akhirat. Bang-aun baha kamumfaatan in kaligap nila in paglasa nila hadunya aw baha kamumfaatan kanila rin ito adlaw akhirat. Nasusungon kahati handa sin manusia. Mga pabila siya di pa magtawbat hindi hadunya. Sin mga kakahinang niya naligap siya sin paryasan dunya. Tanda sin 5 sana siya simub na siya. Haparkala pagdunya kelupahan niya ng pag-akhirat niya nakana naman niya rasad ta kakitaan niya rin tungbas sin Allah subhanahu wa ta'ala adlaw akhirat. Damikyan din pa mga farman sin Allah Ta'ala. Innal ladhina la yarjuna liqa'ana waradu bil hayatid dunya watma'annu biha wal ladhina hum an ayatina ghafilun ulaika ma'wahumun naru bima kanu yaksibun. Farman sin Allah Subhanahu wa Ta'ala sabunnal tuod in mga sila manusia amu in wayroon nagahangad hulat duma maghimatungan iban Allah Subhanahu wa Ta'ala sadta nagrida na sila sin kabuhianan nila rin di hadunya. Sadta nangamdu sina sila sin kabuhianan nila rin di hadunya. Sadta inkiaunan nila ligap na sila hama kaayat-ayatan sin Allah Ta'ala. Ligap na sila hama kadalil-dalilan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sila na yan in datungan nila haadlaw mahuli amuna in apinar ka jahannam asabab sin kakahinang nila. Bihato in tungbas sirihil sin Allah subhanahu wa ta'ala mga manusia amo in 5 sana pagdunya sadta naligap na haparkala pagdunya sadta tikuran nila na in pag-ibadat pa Allah ta'ala. Damikyan din pa mga tiranan amo in sabab may tain manusia makasud siya maong papagyanon ghaflah maong paparkala kaligap amo na in musahabatu ahli al-ghaflah wa julasa'is su'. Amo na induma sila mag-agad-agad iban sin mga manusia ligap. Iban paglingkod-lingkod sin mga taumangi. In parkala kaligap, iban sin uno-uno na parkala hinang mangi, in parkala ini makalamin siya. Damikyan in parkala pag ibadat daysab, makalamin siya. Uni maksusing kabtangan na to. Hati niya bang apabila in environment sinambuk manusia. In manusia amin hakatiliwot niya dahon niya maglundang panun, nag-iibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala banging karya sa linedi mag-iibadat mararasya mo papag-ibadat pa Allah ta'ala amoy rin sa lingkat-lingkat dahon na to mag-agad-agad amoy mga manusya madaranti mutumtum pa Allah mga manusya bariman mga manusya nag-iibadat pa Allah mga manusya nanununtot sin ilmo sin Allah ta'ala sa mayta
malamin ko sing karayawan nila. Sambil marara nila ko mo papag-ibadat pa Allah Ta'ala. Na mangi, mga pawilin, diya na to naglundang panon, diya na to naglingkod-lingkod mga manusya, nagmamaksiat pa Allah Ta'ala. Mga manusya, ligap, kapag hinangan, sinuno-uno na amuin hikataykod nila pag-akama. Na mga pawila, amuyat to, indaran na to, diara naglundang panon mga manusya, ligap, na wayroon, pagduwarwa, in malamin day sab kita niyo. Malamin kau sin kangian nila. Mahinang day sab kau ligap. Biya sin kanila. Aray na sabyan, nagfarman in Allah subhanahu wa ta'ala, wasbir nafsaka ma'al ladhina yad'una rabbahum bilghadati wal ashiyyi yuriduna wajha, wala ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya, wala tuti' man aghfalna qalbahu an dhikrina, wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. In ayat mahaba, sumagawa in maksud ka waon na to, dahil doon hakabtangan sin Allah Ta'ala, iban ayaw kolong niya magtaat ha mga sila manusya ligap. Ligap in pangatayan nila ha pagtumtum pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atin niya tiyataykuran nila in pagtumtum pa Allah Subhanahu wa Ta'ala, sadta in iyagad nila amin mga hawa napso nila. Na wayroon, pagduwarwa in ikaw marara nila, malamin nila sin kaligap nila. Damikian din ha mga parkala, hikaligap hamuk manusia, in bang apabila siya timagina naghinang maksiat dusa pa Allahu Ta'ala. Bang madaran na in paghinang niya dusa, maksiat pa Allahu Ta'ala, mangdarahi yaon kanya pakaligap niya. Mahinang sabab amuin, gaan-gaanon niya na, in pag-ibadat pa Allah Subhanahu wa Ta'ala sambil kataykuran niya. Aray na sabab yan, nagfarmanin Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalla bal, rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ay mga sila, amuin mga manusya ini, nakiatatampanan na in pangatayan nila, dahin ha mga hagari kanya, hati niya mga hagari, apanumtum panawag-tawag sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati niya kiatatabunan na mga pamilya, kiatatabunan na in pangatayan na to, na mahinang nga to sabab di na kita makatayma sing kasabunalan. Naunin makatabon ha pangatayan na to, di makatayma sing kasabunalan, amunin pagmaksiyat, paghinang dusa pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Damikian din pa mga sabab in manusya maligap siya, bang apabila agaron niya ng hawa napso niya. Yasin farman sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, afara'ayta man ittakhadha ilahahu hawa, wa adallahu Allahu an ilmin, wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi, وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. In mga sila manusya, wala mo kakita amin mga sila manusya, hinang nila, piyagtuhanan nila, hatin nila, iagad nila na hawa napso nila. Mga pabila, hawa napso mo na sa din, agaron mo hatin nila, sa pantong piyagtuhanan mo na hawa napso mo. Sadta in mga sila manusya ini, liyawng na sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sadta hiyataman na sin Allahu Ta'ala. In pangdungog nila, iwan sin pangatayan nila, iwan sin pangatod nila. Hati niya, di na tiyagunan na kanila sin Allahu Ta'ala, di na sila makatayma sin kasabunalan. Di na sila makatayma sin patumtum, di na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nahisiyo pa in makahidayat kanila, ba't malaing kanin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Narina sabir in parkala ini, subay nila pagtaubatan pa Allah Subhanahu wa Ta'ala, sadta kanalon nila marayaw in panawag-tawag patumtum kanila sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kahinapusan din ha mga pangadjian, itukbal sing kita niyo, amo na in maniyo tiyo din ha mga lunas, hasupaya malawa in ghafla, malawa in parkala, kaligap a parkala pagdunya. Din ha mga Hindu kato tanyo sin mga ulama, amo na in humati kita niyo sin ilmu pag-agama. Ta'allumul ilmi syar'i wal iktharu min qira'atil Qur'an. Damikian pagpataod na to sin pagbasa sin kalam sin Allahu Ta'ala wa dhikrillahi Ta'ala. Iwan pagtumtum pagjikir pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Damikian dahin pa ha mga tiranan hasupaya kalunasan malawain kaligap din doon kato tanyo al muhafadha ala salawatil khams ma'al jama'ah. Amunain pagtunay, pagparindog sin sambahayang 5 waktu, jamaa ha mga kausugan. Wajib in mga kausugan sumambahayang masjid jamaa. Ampay mga kababaihan na rin sa sila habay nila. Na in parkala amo in pagsambahayang jamaa 5 waktu rin doon ha masjid,
mahinang siya lunas, mahinang siya ubat, asupaya amuin maig den doon kato tanyo in kaligap. Bianasin hadithin Rasul sallallahu alaihi wasallam, man hafaza ala haula'is salawat al-maktubat lam yuktab min al-ghafilin. Isiyu-siyu in nakaparihala ha mga sambahayang 5 waktu, nari siya sulatun sin Allahu Ta'ala rin ha mga tauligap. Damikian, day na pa ha mga lunas, amo na in pagdua pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mikipangayo ko pa Allah Subhanahu wa Ta'ala, ko pa Allahu Ta'ala, sin lunasan kayo mo, sin ubatan kayo mo in parkala kaligap, sa tahidayatan niya ko maong pa pag-agama. Kahinapusan din ha mga lunas, amo in mahinang sabab, malawa kita niyo din ha parkala kaligap, amo na in madaran pagtumtum sin kamatay. In madaran kita niyo timutumtum sin kamatay, na mahinang niya tulunas, mahinang niya tuubat, asupaya di maligap in mano si aparkala pagdunya. Sa may matali niya, aun datungan niya susungon. Aun tubtuban sin kabuhi niya rin diha dunya. Aun tubtuban sin kasadapan niya dunya. Nabang apabila yat tumatali niya marayaw sin aun datu tubtuban temporary rin waktu niya rin diha dunya, nari siya maligap, maglawag sin parkala pagdunya. Sabta inyat tumakatabangkan niya, amuin madaran na sadya siya tumumtum sin pag-akhirat niya. Ari nasabi niya, amuyat to imaniyot yung pangadjian sin kita niyo, mga palangungan na mo pag-iman milya kamusin Allahu Ta'ala. Mura-murahan, nagakawa kita niyo, maniyot tiyo, din ang mga pangadjian, mahinang na to matakadam, makabuhi sin kita niyo, ma-apply na to akabuhi sin kita niyo, sa magmumfaat kato taniyo rin diha dunya, damikian madawhat na to intong bas niya dan dito adlaw akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.